abusanfo emmakwaba sebedi kan catch them no enne if you be last time ye kasafa pd ho na mo de text message na e banada be na abrabo be bana abrabo e be ni na da be ba no pa na awia enne nyame adom yensa ka enuanom mienu e wo ha se omba be ka me ate ase abrabo no e ba so live on UTV 1441 ena oni e betwetwe nkomo e wodwumedi so ena no pay mensa ka yankasa yenua ba Messi asidua Messi to say Mamencha we Ebola na say no Ebola and then China abaso they say nchemu say yenye no Ebola we no Ebola to chance say Phantom yeah absia for eti Messi asidu e wa say saso na kwakudua e bonem na ne say na kwadus akwaba yeah pombo ko de Bongo switch yes so o dress you say Nigeria Nigeria for him for no anyway abrabo na beba so na kwadus nyame adom beba so daben am say nyame adom o cha na be start woo ochina like ochina as in tomorrow 7 p.m. ochina so no tomorrow no 7 p.m. live on UTV. I see. Well, abusiafo nti we dey by way of announcement say ochina nyame adoma 7 p.m. live on UTV ye di abrabo ye chire mo na ye gimoni nso so e ka ho nti mu ama bisa no eno na ne bre na edu ho se but na kwa e dey na abrabo and why abrabo ubusa me say meka na say abrabo no ye the title of the series na emu nsem no ana ya fere say abrabo e konteni niam bebre ya say obi ahwe bi na odi suade etufo ana sa echechirere ana sa hiem kran ana sa ma wanichi edin sa ne mani nyina ne aka bo ma ya to din say abrabo enti fa abrabo mu nsem all about life I see enche ye behwe ye promo no bi e wo so na manfo ye de akaka ye ho na ye hye da bisa maako se den we den na esi but Messi den na wo ye wa abrabo mu me ye mame Messi oba bia oba bia ya se wakwa aware nse ye bibrem ha no ya de nyina ne se oba awura aware mu a the next thing I say awo eti no se wonwo ya na chesem se aware no kra wa anyu kware kra nke eti no me ya victim ewo movie no wo ware ma ware but unyanwo na me nyanwo na manfo tetewo yes when na tetewo no bebre mi kunu de on kan hwe oni problem but ho ntete ho no fia ho no asoka ho oh eno ni mejo aso na ye mejo because open nana eti no ye niam bebre se oba wakwa ware na ware no eba mamu etese atete eni yaw na ekodu ba bi se me no bomu de na me ko asori kakra eti me sre nyame se mehwe me nyame anim me de mani koto abawa Sarah se mfia onya ya nyame ema otimi nya bi no se me woni mudidi a menim se ne oye ma Sarah no obeye bi ama me na one lady show a ono so wo mu a ono so the same thing ono so wo ono so se nyankopon fa ne bo a wo che enti no sebe ya ono so pen ntem no ontimi nyamfie monopause anza na wawo te wo so ope ba bi efa na ono so ko pen ba ti at the end of the day no ye behwe se the offer ha ne offer ha no ye be kwa kosi ni nyina ya brabo but when we say say de na e real say problem so obi aware onyanwe na say atete na ye real wofa Oti he bisa me say ye real wonte Ghana sabi bisa say oba Ghana nche o ya ho Ghana won mache unse medika ka say ye bibre mu ha se oba ware a you are see bibia the next thing they say who dey tell business that question no minim say na mo hwe a while ago na ye kasafa and na ye world contraceptive day
na ye ka se obi ho utimi ware oso obi a otwen 1 year na 2 years na ma ko yes apa aha and ye ka sa asem no mu but bi no feel say we ase na manfo ti ase say we no set me decide say obi about 2 years bi na onyanwe manfo betina ase obi so no dey keep shape bi me nua be ma onim bibi obeka say o tenase o twen o ye den but wabusuafo egufie ne ntwen o ebeti afaso wabusuafo na egufie no anase wonsenom na egu ho ne ngumafo omo de omo ntwen o eye bi a wo ne ukunu e na matenase na madwen say mo pese mo hwem ne ma mi kakra na abrabo na adwuma sem ne ade no mutumi boa mo kakra se de be ya nkwala ne ba mo betimi ahwe wo mo eye good but wo mo ego nchen no enya possible se bi amodi kan mienu miensa bi ene bi e ho no mo se mo ye saade ne de a eno de metiase o se no bi abetiase yes yes ebi de wanu na ato ebe sanity one for the wait video agent share by come say abrabo jumedi a ye be sha say o china no so live on UTV e ho asem ne ye ka say na kwados minim say abrabo nye wo ho asem nko ana ene ma bebre but wait me bobo ni ma ni bi so a kire ye ene ma ni bi a ehia pa me pese atiefo a ane say omo hwe no be hwe no mo suande wo mu no say de menu aba ma sika ye no no side no on so tweye na tweye no amane ne wo ha wo fa mu no ese se obi ahwe say wo so wo twe nyame yankopon so woni hihye mu obi a na say ne be kwa kuwie ene de wan twe a ono de ofin say obefa kwati kwa na say obekomwa aside yankopon no de be kwa kuwie ado danchen a de wan twe nyame eno danchen a ye ba me kai bestis me bisa de say all twen no na ede sana na de sitie nti obeka ma nti to aso ho nti no de wan twe no okọ baby from one no bonsam de say okọ no ho a na say wosra o de be ma wo but ye say bonsam ma wade a akatua no doso na so no akatua no a nipa no wan twe no ko nyaaye no and nam so ama no be affect in your by mercy a otweye no I see enti na ye so controversy enti no aya futuo ni adusua kese e ma ye nyina se ni ma nka se abima mu ha de aya de e koso pa na no danche so a uba ya fie mu so a ne ye ni suban bi a ya na e koso titiriw ye ya ye ko han dan ene ye ya ye yi fiura ye ntem kutadie se a rest life no eno na yakan bomo ye de ayesa series no pese obi ahwe no suande you better common niema bi etasisi between fiura landlord aboje so ne tenants no mu but mercy emre say kwan be na offer so de kire say enyemre e wa brabo no mu say wo twen no kwan a ye be fa so e de kire say wo twen no movie no no na nyame aya adom adwuma ye meni me kunu nyina ye mu ye adwuma de na fine kama yeah na obehia obehume na metime kam bia me kwa adwuma yeah obi behia bia obi kura ya across so obebo abe pepepe o short nyeni ehia ni fa ya awo wo so wo kota de kura na abebisa na traveling na bafa otrim wo to ade kura wo bisa madam now they chia your school fees you restaurant o te ase but omo odi and so still pen na ewo mu no and even no call fee kura mpa kwaku wo fra oba no ntonsuom me ba no me dware na me na ko school niema bi wo maame kura wo be call maame wo na wo maame kasa wo nua ne ma no seni so niema bi o ha the way e be kano no ya na wo te ho no mu a obi nye o nti epem anytime bi e be bo either say abrobe no ana say akwadara bisu bi no na abrobe no wo papa e che mpani ya papa ya na me gina we so na masre before say unhwa abrabo no nkodu ba bi no bese no na wo mpa ya wonka nche nyankopon so nyankopon ade na wo pa nti mesre wo ye ne fast na nyame de unse ne bibia ye boko so chiche se Ghana ha de omum peres wonim ni nyina wonim ni nyina so wose ye ntwen emre semu no na one thing so say emre semu no so no me wo yin so me wo yin in due time
nyame ma me wo eba na emrenum na me nya ba ne bi no the fact say okay sani ye sikika yi de meti krom enti me nua ba ko nso wo me krom a wawo asabi ne ba nso so enye yi ene sa na tie de a se me de be ye ne nam rough ne bi a ene me ko fa me nua ne ba no emra na me show no so sani ani ba ekotrim o de bancha bo ngum sanity na ni na ebebo ebekotrim no eno so hu nsem bebre ani na bo awie no so abo awie na no ankodu trenum me ni abema asan ankodu trenum no hu nsem eno so kofa different issue esa bai and we talk about some of the common problems no be when we have ba akofana ba office nka we die you say me hwehwe mu twa me ankasa ya die mu eno so problem wo ho you be hwe sa problems but me nka manfo bi mu say 1441 no pay ye twetwe nkomo afa brabo dwumadi a ye bedi no ye be hya se ochena ye serious ntino ye yi na wotwe ni ayi sa until you don't miss it who he has a very repeat so the bear obesua bibia because you me da say in kwasiada o just say weekend ni na oh okay I see until wo hwe ya pe na ya san e de bi apiu so na say wo hwe na nyina na ye disua ye so ye nyina ye hwe kakra sa na ye de nyina beduru sabre nti hwe na sua bibi film na wo sere ye wom Baby, why besre? Papa. Sa baby so high rebel. Bi so ni yesu. Say e ya brabo, say ni pa brabo ne kwan no wa. Ye ka brabo a enye just ayi bi keke wo. Abrabo no eye o lifestyle. Enti no wo sa wo sere bre wum. Wo sun bre wum. Wo mpa ebo bre wum. Wa re ho bre bibia bi. Ni pa brabo. Asitene mo abrabo. Asitene mo abrabo eye bibia. Toda eye sun. Toda eye sere. Toda awre ho. Toda etimi kra ya nimguase. Etimi ya nimguase nsam kika. Eya farie ekuro bibia bi wum. Obi a abrabo mu no se de enu aba ne kan ene ma nkoye ma no. Ma form no mu wie school. They are making it. Omo sha tare pa won da kapam. Mu free nkran aba class. Na me so so ade nti ne nyina ya wo ye peye ko school pe na me de wo da ka mu. Wo ti ba bi pa. So menya dai. Enti ne minu aba ma eyinbovu ne aba bi se de enu aba ne kan. Ye ka bibi o kan bibi about if you ra na yes. Enti eden e behu e wa abrabo mu. Tenant ne landlord. If say enyina enya sika ngosi dan. Where they are behind dan. Yes. If you bo for the start you be a o ko hind dan a. Ofin say one na see ni feel no behind dan. Measures so de be ma wono. Yeah. O ko compound house wa. Me feel ra light be me ntua bi. De. Water be me ntua bi. No wa chama tenant. Yeah. But emramu no ente sa. We feel right. We feel ramra. Emra. Aban mra me mfa nya adwuma. Lad be ba or the be na kweshere dem. No wo ha no de abo dem kokoko. Wo kani. But ka wo hwe man kente sa. Eninti no obi so a enema enkoyie ma no o ni fie ote me fere class me ka se bi kura so ono aso na sa de light bill no we bi kura du ba bi anu wadi kura ni obaje ko enu we be so ko ga je sana utu we the light bill so ye hwe fie a ono no aye agent a wote fie ono na eye de we nyina no ye be say we other side a tenant nso so mo enti che say what to say tenant bi ka che if you remember say am 20 minutes to what or tenant dey ga che fie ra say me say am 20 minutes na no atuko onu fie ra ni tu fie ho no nko bi am say wonim am say wa hwe ebi wo abrabo no ebi hu side of ifira and side of tenant so ewo mu enti abusuafo ye real life niema esisi na megidi se watna what is feel say mu wonim de ye kan nyina na bi kura se anope ya ye kasai bi kura koso nti opedu anu afifira ze fiura yi be yi asem no nti bra na ye hwe mini ibi ya fantu ya wofo ze fiura bi o ka kire mini message what is asem de fiura bi o ka kire internet se wa ye akrante nkwan na onim na sent no etra baba bia wo no ade a ode be ye no ho no now akofa unia baba so me ame dia wo dia etesa wo dia pepe enti no e dia problem na betimi dia ba problem e beba no okra wo ye ni yi o me ye ni yi pa eno kra en problem e beba no me ye ni yi am fie o abusua and the same abusua no so e na asori atia se e die enti
ɛna wɔsɛ me wɔ sika na me de abɛfa me nuaba so wakofa akora no mo nte ase sa no nti nka ye dan sɛ ehia sɛ me ba abɛfa no tinka me ba na me ntiti sika ana sɛ bi kura obi kura tenchen obenya na nka no di mu na nka fa ye sanity ti ankoye we ne koye we na che sɛ ɛno so de another problem eba eti na wɔ sɛ even mia me ho no mpo nka nkoye me kuna busuafo mu mia me die mu no yes ai ho ana makofa aba no ɛho ana me maame ne me nuanom so mo sorry tia me enti pressure from all sides so enti ni abrabo no bia mane wanya bia mane okofa mane wankofa so so amane that's it but san kwara na nkasa so no so ba ho ase no be grateful say ja wakofa no free yi kurube kwara na membodi an obi akasema body kurudi kasapen ana muramura e okuma se kwa no so na me nua be ma woni bibi akora na de na ni beji na be dani ama akora na timi atena se na wadwunani atena se ne yaboa na koduru pempenso ba se wa fi kroma ba o nchen nti wo nsem wadwune no no o nsem enu nti ni sorry tia no enti ho no nipa da sani timi sorry tia ai ma spirit ye akola na se ne be ya akola no ebetimi abetometeme no obesai me ma brabo se ne be ya mi timi ya abrabo no ho bebem papa ya ni be hu o ma na papa life and colored kairi yes eno an yetimu wa e ya abrabo a ye bo wo man ewiase what I say enti akola no mom ade ba bia ya dwene ni ani ade a ye nim the before say meni me kunu ya dwene ba ye ho so no na chesa akola na durechiri wo wakofa ne senka wo be ye ni yie sa be ye ni yie no na afi yanya ni ba ye ho so say ebi akola say ni na ekwa akire in spiritual aspect ye beto aso free spiritual ho no but me come biom se 1441 ye kasa fa abrabo ho ye be hwese be ye scenes no bi mo ma bisa bibia from but na kwadus apart from mercy nipa ba biom sa na ebe hu omo e wo mu a yenim wo omo ene omo a bia odo mo ibi foforo wo mu ene obi a wo mu dada bia botuma bo bidi se de story nsi tie na ya abrabo no mercy kura do beba mu e be che kakra ke be hunu nipa no o ma display ntem o me se okay say display na yenya na hayi yenya na hayi on say ye sha se o kan say obi a ono pe ba wantwe okofae eno be sha se na true de o pe ba wantwe no ono ekopem wa wo ba bi no sunsanso a e be film we ba no eno na nam so be ba be affect mercy say ono tini ba bi no tini ba bi no ono so atwa nyame no awu de obi kofa free ye de aba be wi no ye real pa obi akofa ne bibia okotra kodi ni mako emako ponchirani ti hu fifure da bia e wa abrabo no eno da nchen so a kromo ohene no wote wono a ono fin say amamu no bekoso no sa nipa no wantwa nyame okofa okopem mo ba bi no akra bonsam wade a de bonsam pe no de be na no so akoya asudie aba abema kromo mpanifo ne ohene so that ni people akwa de okofa ba na affect nipa ni na sa nipa kro no an obi ote ba bia ono so no odi nipa opa o kan taxi offense on there lewe ya wan ko school a okonya opportunity people teacher wo kira de de no so no ebe kwa ko wi ama no okay screen no so mo hwe nti lewen atade yellow no ye teacher for atade no na na atade wo de share no ade bia o she ko school no enti we no ye den aha we da bia be hu ujafo so no oh okay nti ono ye den ayite power and ayite power na akwada na na ye powerless no nza ayite angazo wa ye powerless o abeto wa ana obakwa akoto no I see okay enti we no ye den we nsusu ye den komfo no okay ena maye mo komfo no so no ono so ma me wota enti no maame no ope ba no call bosom ho no ana bosom no maame wota branch e wasa ase so no ana bosom no de ne call maame wota ono som ho no maame wota ne ma enipa ne ba aba na ode ma no no obe ma conditions one man for fail bon sam so ma conditions ya untimi nyenkosi yewe ntu bo se untimi nye no ane ono de ma me ma be fama de ti de be pese wo ye ma me no
na wa kyerɛ sɛ wɔnyɛ ɛno na di sunsuansoɔ bebree bɛba ɛba bɛ affect yɛnua bai ɛne ɔmo ɔmaka ɛwɔ mu nyinaa twɛ baako pa obi antwɛ nyame wɔ abrabɔ mu no enti sɛ obi tu anamambɔne a yɛnsua wɔ abrabɔ mu sɛ ɛnyɛ ɔno nko a ɛne bɛnya nsunsuansoɔ na aka yɛ na kwame mpadua na nsɛ bi ɔto yɛ sɛ anoma num yɛ a wotu ahwɛ de asɛm mɛba wɔso wofa ho bɛyi ka wo da ɔbaa bi ampani ampa so na akɔ ɛkɔfa yɛ a sɛm bi ɔbɛtena se din na nka gya wɔnto nnwom na nka ɔmahyɛ wo mbaa bi kokɔ mu no ɔfe sɛ ɔno nso no ɔto nnwom na ne ho bɛtɔ no ba woto no wo sɛ nyɛ wo nkwa na wɔ ha nti obi yɛtwɛe a wantwɛe wɔ abrabɔ mu no bi asima pɛ sunsuansoɔ bɔne ne ba a wote wɔbɛka sɛ womfa ho so ba bɛfa ho nti yɛn kasa asɛm bi ani hɔ ɛmfa nipa ho asɛm bi afa nipa ho nti na woyɛ wɔsɛ na mɛsɛ wɔsɛ obi yɛ aka gye sɛ masa deɛ woyɛ sɛ yɛte wɔ so woabɛbɔ me so sɛ akyedeɛ kaka yɛ mfiri ni a yɛte yɛ so ampa bɛtɔ no so ampa enti ɛno so deɛ na ɛbɛsua firi ho biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ de afa ho anaa but menka manfoɔ sɛ 1441 na kwade suwei ɛbɛkɔ akɔpem berɛ bɛn abrabɔ yi abrabɔ no deɛ ɛbɛkɔ akyɛ sɛ mote hɔ ano no sɛ yɛte hɔ because ewiase ma abrabɔ mu nsɛm no deɛ dɔɔso bɛtumi awie deɛ ɛno deɛ pɛ sɛ yɛde ma ewiase ne di sua abrabɔ no sɛ yɛtumi wie deɛ a abrabɔ mu nsɛm no ankasa no ɛnsi sɛ wobɛyɛ wode awia na wokɔ enti yɛbɛkɔ so saa break bɛba mu anaasɛ dɛn ɛnɛ sɛ yɛma nyina bɛnyina bɛyɛ bio saa ne yɛpɛ no na yɛmfa ntu yɛn ho sɛ ne ayɛ futu ama okay I see. We have sent text messages I account has say na ya boss so e de akyerem but ye kai mu biem. Enti apart from the win when biem na ehu ebe hu omu omu. Oh, kwakuma no wom, azeka mu akun wom. Okay. Chiwa ewom. Maame sewa wo maame ya kyese. Na say when we favorite stars no. Mo. I say we stardom no. Nti na abrabo mu nsem na yekeka ni nyina bom. Obi abenya no so ne de. Ya wode be ya futu wode be kyekye ne re wode be sua de wode be ya hwie ni nyina no ewo abrabom nti ye de bi sua de ye de bi ye ahweyie na ye we say na aha TK bisamem best mama say Osimi bisa say we young and now you old. So the name tell business asem no. Refusing to grow. Offer home baby. Kofi some can say mercy. I love you by force. Yes. Kofi na I na dey about the one bana make e wa ha. Ye ka brabo ho nsem o. Say nyina ka brabo no. Say brabo so obitimi love you by force. And na wo wa say no. Okay, Abrabo, you are the best from Nanaminta Aplaku Hills in the Ose TK. Abrabo de no cre e best sam for Abrabo pa. But obi ohwa ohwe ade nse san kura on fed no hofo. Okay, ne say ne ono ankasa nasem. Ono ankasa nasem no. Okay, TK catch there. Mercy said she's looking good. Thank all right, you. so I love her so much. Also be say uro ben na wo play wo say we kan acheche mu biem wo be san team biem. Hey, Gloria say Mercy, you are looking beautiful, Papa. Hey, na me ntimi ba mu hu me na. Hey, is that Mercy? She's looking so beautiful, Papa. Nana takrade. Mercy be di program na ye preko. Hey, asomo. Ni na to kan brabo ho. Hey, osebo a one I once na ekwa yi. Fancy na waji na brabo mu asem Jennifer TK. Okay, okay, as Mercy is looking great. All right. Bisa Mercy say, okay, please tell Mercy that she's so sweet today. In fact, she's a unique actress. She knows how to talk. Francis Kumasi. Thank you. Maybe the person do we man now okay. Evelyn as okay, Evelyn as meaning from okay, Radio Semen can say Abrabo na be ya mon start yin is here. Hey say. So be a pen worker.
And then it's a crime. Okay. All right. Sitino, TK Miss Piminko to you from Pacho, that I mean number. Nanka Jamiso so I open so be you. And I'm for bit maybe reverend. Oh, Encho cry. And I'm not close to no listen. Encho no so once and beba. One person on base and messing now. On my mercy, Rebecca was him. Actually, no so beba. Ubia or sa. Akwanya talent ni bia pese obetumi aba me remember what talent obia wo pa me bisa as was me wo pa sa me say betumi dey Auntie Mercy, you are so sweet. I can't wait to see you in Abrabo from Baroski. You also energy we say a bye. All right, Mercy, you look good. Thank you. Mercy, I love your haircut. Mercy, JD inside Jamestown. TK, why didn't you invite Agbovi and Ajos? Hey, also I didn't want for Agbovi and Ajos. So a text message. Okay. One person will text bre Mercy no 1441 now still I'm on text him anyway the Mercy no and one more you will say Mercy obi a almost say obi simi misa once again obeka ye dey role na wo play wo me be twa ye ho asam be role no say wo de wo bar nti wo ma bebre wo mu me wo ba akopɛ okay and no so one the problems pa ba akopɛ no e chen pempem ebi ne sen TK, Mercy is my idol, and I love her. Thank you. And Nakwadus too. Great works. You guys are doing well. And another moment now TK and UTV crew. I'm working from Oda. And Nana TK. I'm person who can't say man who said that so. Nana TK. Please tell Auntie Mercy I love her so much. Oh, Madam Wajaboso. May God bless her. I'm very proud of her. Please tell her I want to be her daughter. Hey. Then I am a daughter. We're from Deborah do from Kibi. Oh, my name is so. Show. Wow. All right, Mercy. Looking cute and gorgeous. Thank you. I like your haircut. From Pedita. And I'm Atafua. Please, TK, can you text me the actress's mobile number because I want her to help me join the movie industry. When ya papa? Oh, TK, Abrabojume dear, Fame papa, Mr. Entry. Thanks. Okay, TK. Na okay, o say Abrabo actors ni na omo wo hefa. Omo nyina mbe hu mako. I'm sure Abrabo is going to be very nice. Musa Safianto Kumasi. Your friend me Orlando. I can't wait to watch Abrabo. If you can't wait, okay. On UTV, I like Mercy. I see it. I want to become like you. I was in the number no the abano. The number was the number in Abba. TK, okay. Mami Mercy. I want you to help me be an actress like you. Please help me. Hi, Mami Mercy. You look very, very pretty. I like your haircut. I stay at Kasapio. I want to be an actress. You looking gorgeous, Mercy from Stella. Please tell Mercy she looks beautiful. I want to be an actor. Can she help me? Francis. Okay. Yo, yate pa. Menemo na tifi ya hada biya. Mercy, you looking great. God bless you for your good works for Ghana. We will watch it. Mama Efia TK, Mercy is my idol and I love her. Okay. Medical boy no so danti. You better other scenes maybe umuna ye near base ye ba ye beto ankomo twetwe no so but ye kan mo say ochana ye hye na se ye ba mo ba UTV ntini ye say it's all about you ye nya na fa ho abrabo no so no e fa wo so ho bi. Mercy obi no bi simi mi say say na ye wo ye say you kan aka ndada and ye see besua na ebre ntino de wo mo kai de na say bibia nipa say ebe ubenya ebe firi wo nsem ebeto obefamu bia no abrabo mu nsem and enye ni ba person e ka no boni o ni ebesi ni obefam ade bia abrabo enti no ni epese ye kan say bibia mu no e wo say unya abotre say wa nya abotre ama abrabo a abrabo si ho na wo san ho enti abrabo de ye twen abrabo I to say nkran no esun so wa hwe a wonko sanity enti abibia no wo say wo twen abrabo so wo pre wo hu bebre a wo be san abrabo. Is it easy? Enye easy
Ndenye isi jam yem pray ho e. Pray no so no bia na ampra ankodru the way I wope no. But e bia wo twen ya ka betimi anya aduru sa. Me be ka sem bi na se mo ne me ya adwene a na yakotwa ye ho aba se abrabot se rice water. Esro nadwo ase na ehye wan to bo ase wanum be wo. Eza for ya dai ho aba ye ba beto so ye ka bi se 1441 betumi ade wadwen kire aba ye kasa efa abrabo ho montwen ye ba sesia. Chicken hand and brother and sister. What? What's the full name of chicken brother and sister? Hey! Ma dot we ma bo wa. Obetumi abomi ehia. Ayi. Wo chira kwara ba kwara dia wo so me wo jese. 45 million. What? Jesus. Me bebema. Obetumi atwe mema. Abre. Iti be ma no na metena ba. Ba ni ma Amara. Napa. Amara so nya osisia. What? Yeah! Mario! Say gas cutter! Say abebe! Abrabo, ye shall say the Mimim the year 27 September. Ewo UTV so no so pepe enuti nyabeni shebi na adisedi bebre ewo me. The Television Awards Ghana 2014. Who rules the airwaves? Who takes over television in Ghana? With 100% public voting, you decide. Alright, so it's been so lovely having them around. Gracias. We thank you so much. To vote for Chonebua Kodia as the most popular television show host of the year, text TAG D8 to 1406. The Television Awards Ghana 2014, promoting core values in television broadcasting. The fourth edition of Ghana's biggest radio and television awards night, RTP Awards, is here again. Saturday, 4th October at the Conference Center. A brand new digital LED screen is up for grabs by each award winner, with over 200 top personalities aiming for gold on the night. To ensure that UTV wins more awards, vote more for us now. For Efia Schwarzenegger to win Television Female Entertainment Show Host of the Year, text RTP Efia to 1446. For UTV News to win Television News Program of the Year, text RTP UTV News to 1446. The 2014 RTP Awards is brought to you by MTN, everywhere you go. Club Beer, Rwanda Air, GNA Home Appliances, Auto Plaza Distributors of Hyundai, and supported by the 2014 RTP Awards, aiming for gold. Ebusianfo mmakwa ya da so eka mu se ochina nyame ya aduma no nso pepepe na abrabodwumadi a yabɔ ho dawuru ababɔ no ya sha ase text message amode abrɛ me se text message be se edu bi ebum de muni masam kra mu bisa mi misa da kwankura mo mbefa so mebisa sa asem mu ankasa esem a tike be se bisa se enti copies available on CD ana hwe se montombo ase ansam. Auntie Mercy, I love you very much. Can you make me your baby? Only one can say daughter, bossy baby. Thelma, no, you. Wow, Mercy, you looking so great. Spicy Calvin from West Legon and Cheba for I love Mercy. I'm very happy to watch Abrabo, Enchi, Manso, and Siena. Now enter Pajot. Pajot, Jacoba. Apumboko, yes. Ya can't brabo once. Yes. Now, ya can't be boom your back, can be brave. Now. Pajot, then how you abrabum? Me elder. Me sorry, elder. There be penny. Penny, okay. Penny, okay. And I may so me come or him. Okay. Same year, but him Phoebia, and the send ye bid Afa. Which me two na crazy as a I say, oh, I
yo sebi opening kwase ya ene o enyansafo yo opening kwase ya opening kwase on ensamba ontimi ne muka jeze o samba wontimi nka no otim ni etwafa na ho no ho na ye de no de ye tufo ama obi ahu se ni se wo ya enye na asem so ba mo kan e pay mo fa wada enye de bribe de bi but bribe bi amem se to da nkosua bi ne ngoko bitimi kofa ba bi na na ho ba bi anso me san ko ye fiura fiura no de kanima o fa mu no bi me yeti o ne o tenants no ana o de na no mo te kama na me no te na me ya na me kire won fiura ni bi obi wo kra na o akire o se anwumre no nsia wo ba wo fufu a wo na wia be wo na wia na firi no nsia ko no ensi so wo fufu ana afi won kwa no kra ma se ni cent ne be tra entra emma ne ho wo ye bi wo wo anye bi me de na me no te fe ana like be so ni ade ba so a me timi e kire wo se ne me de ma obi kra o no ye tenant no se wo hwe na eno democracy no democracy ni di wo mu no na o de ama o na utia bi but na mu ebenya fiora fo bi so ho mu de no mu ne wo ho eto de bia o se san ho na afuto bi ba na on so wasan se yeah I see but for one nkro for it kama but no mo ha wadwen tenants bi no mo ha ebi mo se ni pere nyina anya pepepe o ma fie ntem ebi mo a wonye ndu ba ko no obo abontempono akohwe concert bana wa muenu a obetini ahuri afaso ai ma bi osu a kira kronfo kwan ai bi osu wo tu the tenant o se na adwo a moda no obobo adua ye de ye nkwan o de bo pam o de boy I realize to o tu ni feel I see enti then e besua fa role no mu then importance na o person kira manfo me kira manfo teacher mpanimfo no se openi mpanimfo no ya yentu ebo ase ani yenhu se ne ibesi ne ofu akasa na ni nyina ne se bia openi bo ho a ofiri mu a na nipa yedi be ba bedi ade no ono bia no ahyase no no onifia na se wa transfie ehunu se ne yhyase wo fie ni ade nti afei ono bedi ade oba no bedi ade na afei wo de confusion ni no ma yes o de abefie ho na se o yo pani a wo fie na se o kire won se ne abrabo no tie se ade we yemfantoa nti o kina baba no de atoa no atene se me kire o se yemfantoa ye toa se wantimi an kire se ne ma nyina wie na oba na ebi a yemfantoa no de atoa oba no be obebo atoa afi onu so be hu se akwa mi facing pa nti oba fie na nsuo tata no wo family wo tugu no bronkwada I see Pa George no ye kind of say 1441 say nipa ya ye ka ho say we ka say ye known faces ye nyina ye nim popular on TV very very exciting characters and what abrabo munti no enya ade abemesi and then obi o hwa na wabetena nkran ha hu na abrabo because abrabo hu an say u free u fia because abrabo bi ade fie ho u free fie aba anajo nti no na so tena kam no ko but o per real life say ababia hwa na ye nyini ye na and I just hwa abrabo because na ubehunu ubi efie bi kura ho a ye wo fufu bi just twetwa bi man krofo nyina bi bebam efie wura bi okura ono o ya won kwan na o come around ani ade bohu efie bi a me bank na first me ko tenem o ya na ankwano ya na no de ne chance ya bi so ni ya na mo de me de atom yeah nti be ye bi se bisa ye hu ade a wo chiri sai do chira adwen ti be biara eti se ade so de o de she ankwanu a obetani nti be ya na ankwano ihwe da me hu so o ho a ade ti tabi a be ko market ko ta de bi na de abigo na me de ba akwatu nti o baba do tani na no Say mini ne I said no no only ohun is ohun ade bro adwene oh small anya
Uti nkwa so o anka nkyerɛ sɛ nkwa no yɛ bienu. O ya media account. Abrabɔ no de omo ehwie fufu a mo beyi banji di. No de chen kakra gu ne nsɛm na. Asɛm abrabɔ no what trans akeka mu nsɛm a. Ɛso. Bebre. Abrabɔ de ɛso. Na yɛ so waso gya no bia beyi gya ni. Etimi kura ka nkwan tugu. Ɛno so ya dan asɛm te sɛ. Yes. If you ready or catch our refu bi ofi was dey tumi na mo was memi fi wura mo be nyinsa memi ni mo ho hwe. Look at this. Look at this. On the hustle e wo fi ho. Obehan dan na obeye family planning. Say na ka abrabo. Ezia fonti ye ka abrabo mu asem e ho ti. George ubekoso ubeya wo na na musa. Ya me na musa. Say kwa na say one me the one say no ba himfi a na ya hwe na ya ka. The NC no na na baby awo no na efie ho nyina so menya nsunsanso ebi be kan yesi bi ho mutimi twachia no bi asem na abraba de o hwe no ahwe ne yekura president babam pink sheet no signature no signature no verification o hwe bi abam because abraba no sound no ane put media asem na pai asem o tina ya bravo etimi pai pai abe na pai asem amude bai obi anifu obi aseni bem obi aseni bem ade obi emonkro obi emonkro eye yesiesie monko so utie ha na nka utie ha anka abohu ne emfomso fi na dabi o ebi sukura wa nya adaje tie ni nyina o na ntanchie nti no osemetumi na yesi so ba mesi se bi o ho a yesi ni panim te se kwatwa manse bi o ho asem no wo hwe ni pere ni magaso odi for ya na edi o answer nukure bi ani wa ye to sabi o papa na answer bu ha na ne bia na sem no ye nukure na nso ebi a we ya na bia nya de no waba behu nti no afi ohun se de ya behun se sei kata se shebi abam nti wa ohun ekwan abafa so a obaka se we di for and we so asem no so ohun se na ye wo so sa no ne fe ne se sika nukure na cha sa pai ene sika timi to no kure sika to no kure eno ne yede te o man mu sisi to no kure eno mu abrabo na bi nu hu ne ma na egu so oh yeah go so dwan bi da gini so ha sade ato no kure wo pe umpo wato hey ene sika o se pe bi o ya abrabo nti abrabo no de asem na eba ebe man kofo ho so obia na obi o ho te so bibia me hwe bia metimi hu se we dey come asem na mo kama asem ani e fe no so fo abro be be se mesi atime hu asem na e subi kura na minimum umpo o ti ase se mbo anyina ayere twene na ya se ahwe omumu na waso ya mbo obi edi ko trofi aka se penifo ago be pa twene de mitimi nso obi anso mponten ne ba ne se no so ntimi nto se onu anum se ne ho nya fe na nana nso ne mbo anyina asia no se ya hwe abo a ne ho otan na obeso atwene na sasa ne me mpene nti obi anso mponten no wo mponten me se na se ho asem na nti onu ya na ade ne baba be siri nti nana otiami ago be pa nana twene ne de mitimi nso ese so ojinu amu wo ko fisa ese krama ni o kran so no ko kwan ye ko ye o ma wo ade be chia mo ma ko nam a ya ye esi ho ya wo kra awia nam yi so wodi kan ko no we na krama ye ngakra no no so eje okodu we ayira no o mo papa no de o kra no ko e ko to o kra no so kra krama wo ba na ye bomidi wo se ma antisi ye bodi na mum ne wuja na ho no na no mo ka edin na wuja na ho no enti wa brabo mu no se wuja odin a ye be na so na nya ye no na brabo mu so be nim ni wura atwene ya ya anwini ye se de ho otan na obeso ti wa wogidi se ho otan no akoso an pro no akoso apreko waso ye mo obi adi sa edinti na kuro bi mu ye bra ye se me ye nkan rupre ho biem se akoda bi ye wo no nam se yare ntiti no so
nti se rupre ba na so mo kan rupre no ma ne ti so a de twere ade okuma ana nkwara de se to asoma me ajo to aso no okuma se to aso se ade na sa na so pejeri ti se abo se amune no nti na je so won pese ye ka se ko kama ne program abeti adubi mo men ka se rupre so ono so ade na ba pun no aba so no okohe ade so ko he so eden yes nti na je se ka rupre o ka rupre o be peja na ni and just what daho na no already for komo na ye twetwe no ye ne ade nua ba masiasi du pa George atwetwe komo na bi ne mo ye nyina no na ye kaka mo se ene fie ko kina nyame ya adom a mo kura obi nim kura mo se starting the sisi a yes eno na egusu a ye nti me ka ho bi on se me so me ye me de nti o kina nyame ya adom a no nso pepepe na kwasi da nso no ya ye ni nyina ye di sua busua ye di sua abrabom nsem na sebisebio abrabom nsem de ehia bibia di ho a ato a ebi ntu obi da na kwan bi ani ho a wafa so obi mfa so bi da sebisebio pani ena obi nye bi da na nye abofra nti mkwada na mo fie ye humu tricks ni nyina dada no ho asem na na ye de ba ba ye efie wura ho asem bebem awofo ho asem bebem nkwada de bebem so no adeton for bebem bibia bebem se abrabo no ano bibia adaba for de nyina akura bebem adaba for bibia bebem se ni nyina abrabo adaba for motoka afofo no atwere ni mu smart ekwawe ya o se de be no friend bebem enti na ensanchro for so ho asem bebem ni nyina say abrabo na na obi ade obi aye bibi obi anye bibi ne ekoso abrabo mu no abrabo obi abeja ne share ye chiche I see ye be ya mumu ye be ya if say one say na say eduru ba bia na say senche for ye bom ni normal ni nyina ye be ya ma bam amu ahu say ye bro bro me ka se bia wa no udi kukromoti kwa yi ye de sutre ja kwa nti ni nyina ye be ya ani ye be ya so homra wan kan so enye ko kan so aye bro asema wa asema do ye se wo ko ka ye se bra asema do be yi wa no asema do so ne kwa aye fa asore so bebem ni nyina ani asore nse bebem pa o collection papa mo de nsapan ne na pan kwa so dem no ebusia for ye bre no ya so nti mercy krakra de obeka cha manfo because test busia manfo se no munye ne ntemu me kasa me body aka nti no krakra na pa George sumrem na fe ye ni kada munko siesie mo na ochina ye me face mo ne krakra ne se sabi ye se ye sum Ghana man enti ya se ye be sum no so ye be sum na kakra me pese me kinansan wotu wa wotu comments nansan de na mo ye stories ne mo ye se de mo dane ayi no mo ma ye nhunu so Ghana ma mesi esi edu amete ye se ye be som mo sanfum so bi be ba mo fa nche yen na ye gusu ye corrections ye be ye ne ye betufu esan say ye preachers ye ni asofo nyina preach ye asofo ne ye theory no ne ye practicals eti sanfum so na mo be kan ye tie ye gusu so hwe se ne be ya ye betimi aye movies a e betimi atu nkwalaafo atu mpanyinfo atu amansan nyinaafo na be chechewere eno ene ye be ye sanfum so bi baaye ene ye starting ye ene duru baabi ena echia ye o twasa ne o twasa onim se na chiachia ebi esa na ye twae ekwan na dem na chire no ekochiae se ye be si kwan no so Ghana ma ye domu bebre ye be som mesi esi edu me chia madofo nyina obi a wo hwe me ne mo a mo se me ho ofe mo age matum mo kanfo me nyame nhira mu nyina adom rice ya kan kan ho a ye ntime nkan nyina ne ba ku bi o wankan mesra mo obu odura bradwom because wankan anche me so man tiafem ko enti no mo a mo fo se yankan mo text messages so obu odura bradwom adom rice yes enti pajo jansa na beba no na mpacho asumbo bebem oh ni nyina wo say abrabo yes say you see ha we dey ejuma wo bebo
oh where dey na me abrabo we dey we na my brabo umia wani pa okay enkrofo se me semesiasi edu pa now da woto uhu ana uhu nti ogituma na onye ntum obi na se me nkasa se nti no okay yo bate hey Messi wow okay yo so we was here friend Suarez or say only the okan ya no or say what a wow oh TK abraboya mo kan se be ya yisifo be jame ya hwe bie eno kwa na medwene ho eno kwa na medwene ho mo be start se be ye ntimi ahwe bi UTV you are the best may God bless you Sly from Michelle Camp before you better come to my okay I love Messi so much on and on and on also be brain Tino okay good morning TK I love Pa George and I want to know his age 77 Pa George Rusa yeah well me 10th May 1937 nobody date chire yeah well me 10th May 1937 me manyi me school ja Gokus Ghana o chen Ghana me we school 1954 77 nanka me ma 62 yeah that enti wahuru pa ohu wa nyini enso so ne ho ofe o ya brante enti eno ho asem an na ba ne san chirechirem e ba ne san de na wudi ana adwena na ba na betam kwan ne na ajosa abi ade ba ko se wo ho a ma nwen wo nwanko ho adwe boni na se yadwuma ye boni timi mani panyi wo ho o se sakura yadwuma ye se producers ni ade na free yeah on say obi wo ha asono akatua a ono oje na ma nya wo say me panimu na nkese se minya sei da bi ebi sana ono nyame de ama no enti wo de na wanya no nyina pra nyepe wo de wanya no fa sa eto a emre eyemre eto a wo so benya na sa nti jadwen bo na nyini che wo ye say we akwara we no we say ya enye na afa so tambia odu obi ho adwen bo ne tambia so besia no tambia besia na ya be show na o ya so wa short to a pound of blood no and tambia yes and ono so sense o tan nti no obi share person prayer na as enum ni gina part of blood zara o so umuja na awie na me so kwadwo de menwu obi hu de menya na medi o da free me da free ne wo se fi ro ba hawa bi ya wo de adwene betun kwan no we bisa so mini ne TK bisa Messi si eduma me se subana ya oda na di wo movie mu ne sa na wote ana nya o minia mente sa mo fancha me wa show hey Lina so pe Messi si number na de mo hwe no ene hia pa TK ka che Pa George say hey wose ne nana eni je wo ho ba nana ba na be ma nana ba Pa George la mane na no na somewhere yes and ba here okay okay o sen kanka wo advertise what na ho amana ya pasa energy ho pa intimacy you look so nice okay when the last nice one okay makani na album nice Pa George is a good man, so I will not miss Abrabo at all. Thank you. TK, good morning. Your friend me Desmond. Catch the Pa George and Messi say. Me pelmasem papa. Now the other can hold on a menu. Memfa me number ma omo. Teacher Lewin. Or ye too much. Now catch the Auntie Messi says she looks so sweet. Na mo bisa so waware ana na we e na mo passam okay all right Pa George you are too much please TK all right okay we be kan ho say ECG we dey yesremo ochina de nkamo mo num light no ba bia na ni kan hwe e meji na yi no ye hwe ye na se ne ya kire se mbedum na na e mo amasem abusiafo na ye digumedi no ebesi Pa George enti kura na afi ye nsore nko de ye fam free Abrabo na afi kura se me ye pani ade enti no na chese me pese kire se empanimfo no
nsɛm bi ba na sɛ ka ya yɛnhwɛ baabi anokora ne da ne yɛmfa nto yɛnyɛ sɛ yɛbɛyɛ kataso mu amuaso bia ne ade ɔpani de ɔyɛ saa no a mmɔfra ɛmbu ɛna afei so yɛyɛ adwuma yɛyɛ nso yɛ directors ne ade no ɛne yɛ producers no yɛ a wɔhu sɛ Nigeria for so hwe film a nkokora yɛ nkokora de mpanifo so mrante nso yɛ mrante ade na nkofa brante bi ne mpinti ne so akokora mreko a me soundboard mi na ba bia no a obi ahu sɛ soundboard ya de nam ne bu ha na nkofa kitu abi ne ade obɛyɛ na yɛ fro opani mo yi a film ya mo yɛ ya na enye Enya mi na mo biti bi ka kire mi se omo kan complaints ne bada film we ya mo de ye ya de na mo de we say ohun ase bi o kan o mo fra no ko painting so opani a ohun abebu bi ana se futuo bi o de ma o na bi a se nka bi a we ho oba no na o de seria nti mesere won se mo ma bibiara nye na ye film no a da bia mo so bu adwuma ba eno na mo hwe na mo de chiche mo wura no ye nya ne yie ma na nkokora ne benya bi enkokora ye ho pa bi a obedru 77 no da bi ya ho ya krofo ye no ye pelfo bebre o pelfo bebre yeah me pesa me can be say in acting no ye pension ni because we hwe nuanu hwe ya ma me no grace not no nya ade omo ntwam enko pension omo abol mi nya ntwam enti akokora nya akokora de akokora ya akokora de abrante so eni di so edan ya e be dididi ho because acting no nyina no abrabo mu asem abrabo mu sa Nigeria oko kan say ya nipa ne tinje obefo se bia ye mfrew ene ye wo ya ntina wo ka but adwuma ne yie ene ye pe no well abusuafo ye nyina no ya fa bibia afiri mu gidi se we na abrabo na ye be ye nyina no eno ne ya bɔ de tofa no pe ye de amamo no nti de aka ne se be sane bo anum na wahwe no maako na ehu hia wobeti abebuo wobeti adoma nkomasem wobeti nsema hunhu bi da ni ma bi kura hunhu bi da fese bi kura be kaka ye kura asire ne ma na esisie enti bo moden ana hwe bi na ye so ye de na no na emwa ye na obi ho a uma me ana papa kura nka nche oda ensusu besua afri bibi mu me kai mire bi atwa mu osofo dazi odi bibi ka de kwhwe papa ni tv a mo so sa na tie we okwa edimi kura ka je so ba mi fi am nkrama awe ene nyame admu bia o ti baby mo so na mo ntra ho na mo nhwe hia pa merci edase pa George edase pa nti o kina e be hia mo ho nyame ya adoma abusuafo ye pagya ye mu na otwi ade ba ko a yesua ye ne se mo ano na asem bi o ho a o se obisa na wabisa ment na ho ade bi o ho a be ba beto bibi nso ho age se o kohwehwe wan hwehwe a wunhunu ene yesua so se ya ye nkobom na bebie maame no bom sa ese hwan no osemia wo pede osempepa no ato ade asan osebesrew odne sa na nsa kan enti wote woto so wo kan na ato so sa ade a wanhwe yi a wonko ba bia edam nyina ase okina emenda kwasi ada ye gi ahomede akabrabo twada odomdom